Yarı bir kere şeyde Allah'a şükür birer minut sizge Tatarça'nı anlatsak bulamı. Tatarça'da yarayı. Bunda bu laboratuvarda koşatımız biz studentlarına iletemiz. Studentlarına gına tövür повышение квалификации деген инженерлерine hem рабочий специалист деген ayrı biliriz. Автодиагностlar, автоэлектрikler, topливщикler, motoristler, gidravlikler. Bunda koşatımız biz traktör avtomobillerde kullanılan kompüter sistemalarını, цифровой системаны, цифровой технологияны. Hazır biz buna başlıyoruz. Карбюраторuna aldık mana şunday blok управления, электронный blok управления, kompüter. Şunday форсункаша benzinni septiramiz. Karbyuratör kerak değil. Hazırki zamanda bizim ilde çıkarılmış, chet ilde çıkarılan benzinni o'zi yuqori bosim bilan beradilar, silindrga. 130-150 atmosfer bilan. Bu впускной коллекторga to'g'ri, silindrga septiradi. Mana shunday sistema, benzinni. Система зажигания. Прямо впрыск, непосредственно впрыск. Bizning ilda пока bunda tramplyor, bunda bobina olarni bilasiz. Hatırlaysiz. Şu an ilettik, yeş olanı ilettik sizga. Hazır otomobil kompüter и индивидуальный катушка высокого напряжения. Mana shunday sistema hazır. Bizning bunda, sizning bunda техниканың алға кетішін көрсетеді. Опережение зажигания. Мұнда и опережение зажигания, зазор контактов, бүтін сен қатырлайсыз. Еніші кетіп, дұрыс етіп, зажигание қоя білу. Опережение зажигания. И вакуумный регулятор, центробежный регулятор, олардың бүтін сен көрсетеді. Білесіз, Білесіз, да.